kangu message yao yai batata bamama bandumba matoko samu na emeta la dépôt ya candidature ya candidat beto ya bana matadi papa Thomas Mundele beto nyonso mbazi betike kuta na place ya bureau nani ke na ville ya ketama mingi ve côté hôpital Onatra na 9h beto nyonso betike vanda sa beto baka candidat ya beto ya bana matadi ya beto mosi qu'est-ce pelaka beto nata beto na déposer na beto accompagner on a déposé candidature nani na niveau ya seni. Alors beto ngolomba pe na bapange beto ba papa député vraiment ba député beto beteke confiance na beno beto meza ba ketangu nyonso beneke sola kambote. Alors beto ngolomba beno meza ba pange beno député papa Thomas Mundele façon anike sadilaka beteke lomba beno na kusadisa beto beno appuyer yani beno voter yani samu beto lenda kubimisa gouverneur ya mfunu inake sala kisalu kenata Congo Central nyonso na ntwala. Alors na ya umbazi ya vanda batu nzanza batu mvuzi batu wapi tabeka beto nyonso beto fukana beto vanda na ville na place ya bureau ya papa Thomas Mundele vanda betike fukana na 9h. Alors respectez tango 9h ya que juste na place ya nanzila ya hôpital Onatra entre hôpital Onatra et Londres quelque part na kativana beto kuta vana respecter tango na 9h beto na bika candidat ya beto ya bana matadi mukanisa bemeza ba RDC ya beto bubia ya ke diriger na mwana kitasa kinwa beno pesa beto pe chance bubia mwana matadi pe ani diriger Congo Central. Donc message ya beto ya wina mutu kuzanga ve ekivuvu keleke beto kenunga samna ba député beto faso mitu bake confiance ke mingi na munu na bao parce que meza bake ba meza bakusola ba meza bakutala et samna beno be meza ba faso papa Thomas Mundele ke sadila bisalo ya ketete ya yandi mos meza bake benike pesa beto chance ya kubaka yani pangi ya beno yakata hémicycle beno sa beno tula na ntwala ani diriger Congo Central et ya ke sala bien. Donc betemelomba beno vraiment beno baka yandi parce que bemeza ba déjà yandi ça mon gestion publique bemeza bake ani ke sala bien. Donc message ya beto betemelomba beno bika mosi ya matadi cette fois-ci ani diriger Congo Central. Ebele ya koloba ezalité kanisi ke bala matadi batata ba mama basi pe mibali toyebi ete lobby ezali mokolo ya suka esengeli basilisa ko déposer ba bengi na français ba candidature. Alors biso bala matadi que ce soit des Nzanza, du nord, du sud, de Mvoa, Ndemba, Ngombe, Soyo, Kinkanda, to biangi bino nyonso na bomoko to sangana na biro ya papa honorable Thomas Mundele. Biro eza wapi? Soko uti Kinkanda, uti Mvoa, uti Soyo, okomi kaka na okoti na nzela Onatra, okokuta biso wana libanda ya biro na ye to telemi to ko se sensibiliser wana nde to ko sangana na bandeko nyonso balingaka papa Thomas Mundele to kangana elongo to memaye to no ko déposer candidature eza na tango ya 9h ya tongo na yango to sengi na bino ba papa député ba mama député bino ba obiso to ponaki po etelelo to koma bomoko confiance na biso eza epai na bino po ete bino ne boyebi esaleli ya papa Thomas na ba moyen moke oya ye achaka pona population lelo soki bo pesi chance akoma ya yambo ya province na kanisi te na mbongo ya l'état province oyo kokende liboso soki lelo na mboka na biso RDC mokambi moko oazo diriger biso na kombo ya Félix Tshisekedi aza kinwa lelo biso bana matadi ba ntekolo matadi ba chafodi le matadi to sengi na bino bosunga biso ba papa député pour que to élever ya biso moko ya matadi. Papa journaliste na kolobelo na français muke ba bengi l'homme aux actions concrètes na oya ye tango kitaka na terrain asalaka na kanisi moko te ya matadi abosani ye bongo lelo soki ba papa député ba pesi chance akoma yambo na kati na province ko changer voilà vraiment tellement si pe nazo asime maloba nazo. Oui, nabi bango ne baza ba grand électeur mais na yebi pe naza na kondima na confiance na mayele na kotala pe na kopona na bango cette fois-ci ou jamais ba kopone la biso oyo biso bana matadi tolingi moko ya mboka matadi pour que lobby Congo Central entièrement ainsi que province na biso entièrement plutôt et puis ville matadi vraiment tout monde esengo et puis lobby to sepela na nyoso ko ya sima. Merci.